Nieko nėra neįmanomo. Ili Crew. What it is, folk? This right here is the 16-year-old phenom Chris Breezy. Me, myself, I'm the 23-year-old CEO. Young Carter, harder than the motherboards. I ain't even frontin', baby. I could take a summer off. I could break a woman off. I could take the stomach off one of my trucks. Now I'm riding in the goods. Line it on up, guarantee you get served. Lil' Chris said running, so I run into her. I'm that Cash Money young and Birdman Jr. Just a president looking for a minor curve. The young boy just turned 16 and I got 6 foes and hot bikes that I rock. Keep 3 or 4 sweeties on my clock, but all that's swinging in that bikini just might convince me. Slow all the traffic down to a complete stop, cause you speak in that slang that I talk. That sassy tempo with that walk, maybe the reason that all the teens may never see me. Mama, you may be 3 years older, but you hot. Give me that. You be talking like you like what I got. Give me that. I know you like it how I lean in the light. You could be in the back saying give me, give me, give me. Mama, you may be 3 years older, but you hot. Give me that. You be talking like you like what I got. Give me that. I know you like it how I lean in the light. You could be in the back saying give me, give me, give me. Take a break, let me explain to you what your body got a young boy ready to do. Take a chance and let me. Ili Crew. Šaunuoliai vyrai. Belieka paklausti, ką apie jų pasirodymą galvoja teisėjai. Man sunku spręsti, bet aš manau, kad tuo metu, kai mes turime tiek daug Lietuvoje kartais viskuo nepatenkintų ir nelaimingų žmonių, jūs esate tas pavyzdys, kuris gali sukelti viltį bet kuriai šeimai, bet kuriam žmogui. Už tai tiesiog jums ačiū. Už tai didelis ačiū šiai. Be to, labai ačiū iš tikrųjų, kad pasistengėt ir parodėt mums naują numerį. Įdomu. Nepaslaptis, mes kai kuriuos numerius matėme labai panašius, beveik nieko nepasikeitusius nuo pirmųjų atrankų. Šiandien mes pamatėme, kad jūs ruošiatės, atėjot, parodėt mums visai įdomų pasirodymą, o dėl jūsų tinkamumo į finalą be abejo spręs žiūrovai. Sveikinu su puikiu pasirodymu. Sveikinu, kad esate tokie. Ir tikiu, kad bus ir kalėdos, ir nauji metai, kol mūsų širdis bus tokios, kol jūs busite kartu ir mes visi busim kartu. Ačiū jums, vyrai, už gerumo pamoką. Ačiū labai. Ili Crew. Nepamirškite, jų trumpasis numeris yra 08. Ačiū jums.